BM Samuel Kwaba Adom TV Badwam Suni Yadanita Kotegwa Synchronization Sama e brother no penso na da romodi ama ye de du so no e Badwam kase en sabna ne yotodwa wo mu bi ya wo betini e ma ya ye de won fa ICT ntitie mu no MTN adwumayefo so e cheche wo mo ne ma hudo bi a ene ya be fo kwan ye de wo mo famu no won so betimi anya mfaso e wo so ye de honsam ni chemu no e bebro ye be kono yakwohwe brakwa eduosia kwantempo no saya asenti esai nobaye amakuafo esu eno ne sembi ananopei wadaroma mede bro sa Adom TV Badwam kase medem live on Facebook/Adom TV say go TV a channel no ye 119 DSTV channel no eye 280 ho nyina Adom TV yedem live e wo ho medi afia amankwa tamaklo afia ni die mutie se den samni chiremu ankasa etie MTN adwumako no emma mentorship free ya wode emma emayua ye ne wo manya ntete e wo ICT emu a communications ministry no edema won na emayua bi efiri bono east na afia afomantam no emu wo mo kire wo mo kwan a ene wo mbefa so nimdi a won manyai wo so betimi anya so mfa so Adom TV kase etwaso yi ma 100 ene wo ha mo free bono east ene ahafo nti omo no ma through digital skills training na dada internet ye de omo ba se omo mramehwe se nia digital skills betimi aya ma omo ye de omo ne ye staff ma omo so ye digital ne ana technology omo ne omo be kasa na omo so akirekire wo ma ne omo ye na omo de encourage omo ahye omo nkran se omo timi ba omo ho modern na so omo be ye digital ya ne betimi ekwan ya betimi ebie ama omo ne ne omo betimi de aye wosan edito dwa se MTN ede niema hodo egu akwam a wokomantem hodo a womo ehwe se womanfo ebenya nimde e wo ICT mu young girls yo ma by de omo be call other places enyuma akoshieshia different people no mo ahwe senia digital ayeka no senia ye de ye adwuma ankasa no mo so esuansua no mo hia nkrofo a mo so no mbekasa into mo other places this whole week there mo ko round wosan ekiremu se sempo aban no ede nhihye egu akwam eboa ama digital ICT transformation agenda no etumpon no MTN so eye na sede so ohwe Ghana ha ye ni baby potin a se wo ka se wo pese wo ye enieme bi efa technology enieme bi ho a ye betimi aye inti eya ayi kese a ye se obi a se wo ye adwuma wo sua de se wo kira de se ni opese ye bia ye baby a wo kwa equipment bibia be wo ho se wo betumi enso e de aye adwuma ene ma 100 mayenko na brakwa eduosia kwantempo no abeto dwa se kwan ne tebia mu nye kra nti na ma emfudie no kwaye no mu de dodo no akamakuafo ntimi nkoho nkofa ma ene bi nso emfi horo mo emma te se banche ne bayire ne vegetables no ne ade a ebo akuafo mo onya mfaso wo so ne bi nso nya bidie no ene won mu nya ne sa ne nyina gina se kwan no enye penifo bi ne Adom kase akasa Titi obi a yedu hu ya pa eya alaji yendi si na nkasa particular hona akoye opposition nti ono la nkasa ye ho po wa ha afikwasi a ye womi se mo atwa de se kwan ya amaye na sa abaso ta mo so na sa mo de money boss so kwan ro ye botu ya amanse pa ababare ye botu na ye da ababare muti ekwan ye gina su yi efri breman brakwa eba aduosia etwem ko afofosu na wo ba hadmo a problem because kwan no nso to aka nko na kaaba tezi amno ka sei yie e wo hadmo a body onkofa no esanza ka na ntimi amanti ama nimpa no de mu no to omko ho no de omko ya fe sisi nso ode ne kwasiye no efoma ya tro ka bia nko emrante ne ba ko na ehwiti a adaka no so ebi no oman de ne bre ekasa ase MP assembly no edi won hwamo Titi obi a yedu hu ya pa eya alaji wu na kwan na ma ye hwe den ye to abe ye de ma ye to abe we papa ne ma ba jima wo boto wo de wo ko ofa na bala to no den oba no efi no enu ano no on hwe ni ma mo hwe bi o this na ba almost 2 years ni this o tu ba on ne party mama no iba bedi wo birthday
oni party man no bebe sia oha no so kro na da ha no oni opani bia ma mesia ya ye to anamo se ye ko ha o man kra so se da bi mini ho me ko ba bi problem aye woman ni ase kuafo de nka ye kwan na nka hia but ase mpenifo na ewo ya district mu ano mo mboan akwan yinti yanwo efida awo kan ye nya kal ye fa kwa wo nti yanwo ya fa me plan ya me ina la ka yeyem ye sra banda ye kwan yo me ye maye da na ya awra ho sa ya kofa ya maame abrewa watuyanfo ya de ne bana ya beka kwam na sa yesu ya maame ni body ne ya de ne bafie adentia ye nka gana ho no ho ana nti ye srede o fie ko school kwan wo mo de ana onye ye maye ne ye bre and wutie se de niema ekona na se oman no ehia assembly any MP mu a se womra na yese wono wo mu emehwenye kwan ma wo mu afreda mu de ma ne boyi efri Asia ni yegyina santemantam hwa na meka se ya posifo bensia nso won mu pra ebra pragiafo bufu ye ya ke mempanifo nhehye a wo mu ayese pragiafo no ye pe bebia de wo mafa ni kwaso wo mbekro mfifi no mu ni ade wo ntia sienti bambofo ko ha akobo ban ye wi akira totobo ene ayi keme wo mu ka akra wo mu de ko ye de windscreen de wo masese no kora military fo mema yi ina bo kante sa de anka de betenye e ho nso adom kase ko ho etwaso na wotwetwa mu ana omumu twipragia de betu dwa se ekwan ya kemefo peso mu yi omu fi CBD mekere adum pampa so ene de keka ho no omani enye ho eno nti wo mo ne kemefo edi siani eye pa no anobaba ahodo pina akoso nenso ankwankosi aga ene de de etiye no ene se wo mo afri race course ene ba bi omo aba kema omani kemefo edi ba besiani na enam se kemefo eni ahoode omo de besiani tine di se bambofo ene ba mu emra bambofo ba mu me no kasa bambofo be ye ensia ana mo prepra wo mugu keme clinic ase Adom TV Badwam kase na guso ehwe no ye ba ye otimantom ni mu na invigilators a wono ewo bonache examination center no wo mu chem se kwan no nya nti ama examination question papers no wo mu tumi emfa nko enkwada no enche ha wo mu adwen pasa enkwanta pasa kwantempo no enye kura ntimi nkose de wo sanka wo mu ye no ebi ni Adom kase edi nkomoyi. It delays the drivers to come early, so we do not start on time. So we plead the government to come and do the road for us so that the students can start exams on time. I'm saying first panukura a delay kakra, and as we speak, we are supposed to write the second paper. Because I can't nyame until you before kwanya so they are two impinifanim someone shana omunye kwanoma. We nyina ho no Chief Director ya wono ehwe nsore ne so ebonkwanta South Education Directorate Samosunkwa enso ka de piece said the adisuafo ma ne bia wo motro nsohwe no dodo na afa yefuno no ene so ya de bia wo sempanyefo mo meni ko ho isan say hardwin na meka say it's rather unfortunate enso anyaba so only manage the situation enya mentumi blame nkola no ena mentumi blame awofo no ena mentumi blame won a ebia omo adi won atu satipia no but ebia na it is something that is beyond their control but the way forward no we will try to investigate near who omo how na ya so no silent me and try no kakra na anu abras. The bad condition of the road, it delays the drivers to come early, so we do not start on time. So we plead the government to come and do the road for us so that the students can start exams on time. I'm saying first panukura. Yawo wutu senya East Mensino Assembly ye penny kwancha for Dano Anita Lavobo Amisa wade to BC candidate no enim se wose womani die mu afifoi womuma kasoa enimu emrenyam ewon so hwa won atwire afra sa ni mfie bi atwam ya ne yete exams kronobo ahodo aya na ekoso
ne hadwene yi afidie wase school for no obia nsua won trade wonim na de asipen no ebi nse afina kasoa ene mumra nyambiem oni Adom kase akasa azini mu esua dada nti obiara nhwa no mu yei ama dam exams ya wo chrowi enyenizi na mbaka tem na meka jon da ya na kasoa enyenizi mbaka tem a oye nkrofo da pa na nanse oyara nti enyimide yere konye enyim se enyenizi ni baba krate mu mpa obaba de oye abado boza oriche de BC aye masum bia ba bibiara atezi na mesane nso meka kire hone de iya na wo bowie hone paper na ibinu wo sese nzama ma aka kire hone de ni nyina onfamfa su biara onfamba Enwachi National Association of Private Schools wampanyefo bi ya wo mo wa wutu Senior East eda de sere tumpanyefo ne mo se ebra wa hye BC nsohwe yase wo mo homodin ase wo mo hunahuna desuafo se de bi yombenya asumdue de achiro nsohwe ne yie nti omo make sure say omo kodu fie no a omo churo wi na omo pass na omo kodu fie a omo make sure say omo nto aso ensua ade na ejuma bia wo pese wo ye owi ase mu no unsa beka eya abrepi no ye tro exams na private schools no yenya intimidations kakra even crampo no Thursday ye ba ye centers ayebe hihye ye nneoma no center ye won omo kan say private school e wo he bia no enkofa na konwa emfifie emra but the public schools ne die omo Openfo baako na abofra maami abofra tua ne nofo ano eka asuafo 594 ya FBC no won mo chro wo so man mensinimo or Western North Mantamo yansi ana mina ye 165 mi no baako no de ya ko fa ne fancy yi wa film na baako so no bia na ko school no ye wa afi wa ko befofo never say nya absent to your hand yes and then president after that take that time for now no omo won koda no baako e wo ha District Chief Executive for Waswaman Philip Boahini a ono nso ekọ centers awodo ekọhwe BC nsohwe a sukun kwada na etro no ono nso nsem odi to dwane ye won kru ketwa mu ne de ye wo disadvantage de ba siaman so abedi no pempen so a apagya ne won so abone homoden kakra twa sa district na ye de bo school for no ye de aboa infrastructure ne ye ho keka ho ne nyina no ye support mock exams ne de aka nyina ye support nti ye we mu nyina wi no akasa akra no so de ne de kakra be ka ho irrespective say nipa no oko school okumasi na so wa chimota na so wo he presec ba ye de fee say de kakra na wo ha no ye betimi aya ama na ye obia nyire ne ho na kakra wasua no ontimi ntwiro yamfa ya ninto nyankopon so ubo mpa ye wi ade aka ni na ye de wasua ni experience. National Council for Curriculum and Assessment and so say afi BC so hwe no wo de niema pa gu na kwamu a examination asekro no bo ebinsi biem na wo mahu enra no wo hyase kakra no wo mahu kra dead fefe se sanhye na wo maye ne beboa ama afi de kro no bo aya na yete huhu ma yetwetwe bi mu pepesimo no ebinsi Adom kase edebe. You agree with me, last year we couldn't experience those more practices based upon the measures that were put in place. There were a whole lot of things, some of them we can't mention them. But among them is that serialization, that versions. So you can have 3 versions being operated on within one center. And so you are not sure which one your close neighbor is doing. And the serialization can be done even in the various centers. Ashanti Regional Education Director Dr. William Amankra enso di tudwa se me ahodo aya na womode enkrata koma nkwada edi tron sohwe aya na ehon ye den no womode nhihye egu akwam a bibia ebeda na akwam. Last week we have a tough time bringing the papers and police escorting the papers because we were trying to use a drone. And you know, we want to go there. We've gone there and we want a first-hand information how best we can solve this problem. Tiano anyame ya Adom BC candidates no memu afana nyina womo hye won sohwe no ase twro brofo na fe RME Adom kase womo wie ni nyina no ye ne binom kasa obi a na adwenche obi a ne de ohunu sohwe no fae yenkotie bi 1222 candidates for the entire municipality.
na this particular center here 318 out of which me I'm a transfer bi. I happen I record the absence. Other 3 centers na yekɔ no bibia obia wo ho no. Na so far so good. So far yen hu bibia echi so a be ka se ye challenger eye nkwala no comport omo ho na environment no nso eye very good. Na se say na omo trying software no ye be pa omo cho se onka ebe ya adwuma no omo ntwa so ma omo na omo ntimi nya mra nsua de Amofra empem ahensia ene akiri a wo motena se atwere sohwe wo hwekwan se fiada ene wode ni nyina beba na wiye na be ni de edikan kora BC sohwe mu ema edoso echen mema present my free BC sohwe no ebuwura nsam foforo mu na kane Pandaimra she bedwani owura Matthew Nyindam ena ekasa ye osede Emma no edi ntwo wo parliamentary election mu 2020 no ewono a fomso bi oyeye na fi na ni da kwan sesa fomso ne bi nsie na 2024 wasaje adwa no de ama MPP amanyeko ne bi mo no Adom kase edi nkomo yi obi we bisa se adenti na match wo sa pese obabio be gidi se 2020 abana ye lusu ye no efomso bi na bae delegates ne kwandafo nyina hu se sabe se wo so nsuo na wo so ansa na ehu ne mu odu se okwa bia we beka kiro se match waya de pa ba bibinti na ya ntumi anto abama bibinti na ya ntumi anto abama nti sa bibinti no ama ye nyina hu se efomso ne bae nti mimi wodudie se tumi na me pre-free delegates no omo de ba ma me enwachi Adom kase amanebone ene na chitafo bi etwetwe enkomo na o kyerɛ sɛ ɛbɛyɛ anko sanfa dibre ɛma ne biem esanse waso na hwɛ na ohunu sɛ obetimi ayɛ adwuma ne yie Don't tell me that you should put on a match in the play. Listen, after I make listen to Banner of the support. That's all some bra. Let me see back what me try. When it's when you are doing one fun. When you are doing on the swing dinner, the name. On the day, you can say and tell a neighbor. While she is a fan, I am my. Matthew, you are every Matthew Bresso, a man bebre or home when you are Mamma. What me that is Cabaya or Badwam man bebre, Mutinia, Scadi, Amandam Pokura. Still ebi man anka ne wa into krano still aska no ebi mu da so ho a wo bo amo a amoda sidi eye gadibiefo se nan na se nyame na esi hine mbom de na se obi abebi na nim na se wo so wo perform se wo besa abeboa panda yemu a awose ebi na nim na ye meden yentimi meboa no